Makhutso a paseka a fedile, batho ba bantši ba boela profenseng ya Gauteng. Le ge balaodi ba sephethephethe ba ntšhitše mahlo dinameng go ralala le naga, go bile le dikotsi tše mmalwa tše šoro ka mebileng, go otlela ka lebelo le bao ba otlelago ba nwele madila e sa dutše e le tlhoba boroko. One of the issues really that I wish motorists could appreciate is the fact that speed kills. We are seeing people that are still driving at a high speed, disregarding the laws on the roads. That is a big problem. Number two, is deeply concerning that we have pedestrians that are crossing the roads at points at which they are not supposed to cross. And already about seven pedestrians have been knocked by vehicles over the weekend with the motorists running away. About 20 people over the long weekend have lost their lives. Mamabolo o re palo ya ba sepela ka dinao bao ba thulago ke dikoloi ge ba leka go tshela tsela ya lephefo le yona e a hlobaetša. Molekgotlaphethisi o re o tshwenyegile kudu ka palo ya godimo ya dikoloi tšeo di tsenago Gauteng ge leuba la COVID-19 le hlasetše profense. Go sa le bjalo, go matlafaditšwe mananeo a tšhireletšo ditseleng ka moka tše di lebilego Gauteng. Go šetše go swerwe batho ba ka godimo ga lekgolo bao ba beng ba otlela ka lebelo le go otlela ba nwele bjalwa. Ka Nkomazi Toll Plaza e be e le semphete ke go fete, palo ya dikoloi e be e le godimo, batho ba bantši bao ba beng ba ile makhutsong a paseka ba boela mafelong a go fapana go akaretšwa le Gauteng. Ka mollwaneng wa Lebombo, sephethephethe se be se emetsi ka lehlakoreng la Mozambique ka lebaka la ge batho ba dirwa diteko tša COVID-19 ge ba tsena Afrika Borwa. Now, since the start of this Easter holidays, we have about 360 people that have been arrested, illegal immigrants. And we have seized about counterfeits of about 2.5 million. And 3 people were arrested, trying to cross very expensive vehicles to another country. Batho ba lesometharo ba hlokofetše ka mebileng ya profense ya Mpumalanga go tloga mathomong a letšatši la paseka. Ge re leba KwaZulu Natal, go hlokofetše batho ba 47 kotseng ya dikoloi tše di thulanego mafelelong a beke ye ya paseka. Molekgotlaphethisi wa dinamelwa ka profenseng Peggy Nkonyeni o re dikotsi tše ntši di bakile ke baotledi bao ba otlelago ba nwele bjalwa. Balaodi ba sephethephethe ba re go bile le dikotsi tše 37 ka profenseng mafelelong a beke ya paseka. Modulasetulo wa mokgatlo wa dithekisi wa Santaco Boyzondi o re dithekisi tšeo di išago batho go ya mafelong a kgole di amilwe kudu ke dikiletšo tša melao ya COVID-19. Ka Kapa Bodikela go swerwe batho ba ka ba go 10 ka mebileng ya profense mafelelong a beke ye. Ba senyane ba latofatšwa ka go otlela ba nwele. We are expecting the peaks to remain the case till approximately 8-9 p.m. tonight. We are further expecting peaks in public transport throughout the night, which is why our N1 fatigue management operation will continue until 6 a.m. tomorrow morning. Balaodi ba sephethephethe ba holofela gore palo ya dinku e tla ba fase ge e bapetšwa le ngwaga wa 2019 ka ge melao ya kiletšo ya mosepelo e be e matlafaditšwe.